March ni som pasali sang ni som ni panga tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule US chuan Yemen rama helpol Houthi te mun poimo bomin Iran chu Houthi helpol te tanpui to lo turin US President Donald Trump chuan ria tir ngala Iran hian Trump hian hlaulem lova Iran chu vawzam chi an ni lo thu sain indona chok chuak tu ni an tum lo thu le beyan ni ero chuan a rul to ka chang le turin an in pe ti an sai ve thungani Iran pui Houthi helpol te hian tui pui sen Red Sea sumdong long abik takin US sumdong long ten be thina wangin US hian Yemen rama Houthi helpol te mun chu an bomsak ve ta ni in soyania President Trump chuan Houthis te hi voi khat be chol san mai an tum lo thu sain kan tum kan hlen ma chuan kan chhun zom zelang atia Houthis te point US hi chanle tan tum thu an soi ve ngal ani Houthi Health Ministry chuan US bom thak wang hian mi som thum pakhat an thia zale pakhatin hliam an tuar an tia thile hliam zinga tamber chu meichia le naupang an ni an tibok US National Security Advisor Michael Waltz chuan US beina hian Houthi ruai tu engemaw zat an thi ti asoya he thil hi Houthi ten US long an be thin chanle na ni thu sain Waltz chuan Iran chu Houthi helpol te an pui thina wangin he boina hian hnu'lu an niang atibok Yemen helpol Houthi te hian kumsang ni som ni pathum kum top lam Hamas helpol ten Israel an be hnu khan Israel in Gaza be wanga phubalak nan Red Sea long te an be thina an hmalak na wang hian helai vela sumdong long tam tak abik takin US le Israel ram ta te chuan an tuar na sa hlea Gaza in ka hai puan ani hnuwa Houthi te hian Red Sea long an beina hi an chol sana Israel in Gaza a tanpuina phullu tura dan cha wangin Red Sea hian chet chun zom len tum thu an sai thungani Trump chuan Houthi te hian chan le wang tha po lovin America le ramdang long ten be thin ti sain he an hmalak na wang US mi te torna sang thleng thin phubalak na US chuan Houthi mun ten be ta a Houthi ruai tu te le an missile defense mun te chuan bom ni in na soya Khovel khoi hmuna ma firfiak te hian America sumdong long te zalen takan kal turan be zel kan phal to lo atiani US Defense Official te chuan inrinian malak na hi an zir chianga chumi hnuwa tulani chuan Houthi te be na hian chun zom leang ti an soyani US President Trump chuan Houthi te puitulian ber Iran chu Houthi te puina ti top ngal turin a ria tira Iran chuan America mi puile President lakahar satnan thlen chun zomani chuan America chuan mo phurtu bera Iran chu ngai dona intan kan fel lo khopang ati zuiani Traman social media Iran avong na hi Iran ram foreign minister Seye Abad Arakchi chuan changin US sarkar hian Iran ram foreign policy a soive tura nei lova a inrol na tura omlo atia Israel firfia ka chet na le mitam tak thana in support na hi ti top ngal ula Yemen mi puite in tha mek hi ti top ngal ro uti in US avaulet ve ngal ani US beina wang hian Yemen khopui sana le Marlam province khopui sada te thi le hliaman oma sada hian power station chu bom chiat ani a mun engemaw zata karen an nei lo ngala Yemen ram chimlam khopui tae sa po Houthi sipai te mun chu US hian an bom ni in routers chuan an tar lang boka Houthi political bureau chuan US chuan dan bo chiein Yemen ram an be ani antia kan sipai ten he beina hi beina vekin an changlet ve ang ti in thu chua an siamani hatila hian US Secretary of State Marco Rubio chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov bia in Houthi ten beina chan chiang takin na rila nikum ni puilai khan Russia hian Houthi te hiral thuam pe katuma ma se US le Saudi Arabia ten an do dala wangin an thul le a Russia ram Foreign Ministry chuan US chu Yemen a hmalak na ti top turin ang en ni in CNN chuan an tarlang US hian khowela tuipuya sumdon na konglun berzinga pakhat Red Sea sumdong long te chu Houthi te hian an be thina wangin Houthi te hi ngai mo hle a Houthi te hian drone te missile te le long te mangin Red Sea hian long za chuang lo be to ani President Biden po khana sarkar lai khan Yemena Houthi te mun hi bein Houthi te hi lo vo to thina ma se hi hian Red Sea Houthi te chet na thul tir chong lova US in tuntruma beina hi voi khata hian adu tok mai rin ani lova leisi pai manga be chu antum lovanga ma se thlona manga Houthi te mun poimo beina ero chunjom zelani arin om
kumin kumtir lam khan Trump hian Houthi te hi ramdang firfiak pol Foreign Terrorist Organization a ponna lekha a hminga ziaka hemi tum hian Trump chuan Biden a sarkar in Houthi te beina chu chak tok lova chu wangin Houthi te hian an thil ti an chun zom zela tuna chuan Houthi firfiak te hun chu top to a Red Sea longan beina chu top to turani ti in top lo ani chuan in la mu ngai reng lo sem mun chu in luchunga ron sur don ani ti in lo vo to ani heti lai hian Iran ram sipai tha Revolutionary Guards te chuan Iran be ani chuan a rul tok chan le nan pengei don ti an soya IRGC ho tu Hossein Salami chuan nimin khan Iran TV a thu sein Iran chuan in dona chok chuak lawang ma se Iran hi be ani a vole ti thayani chuan a rul tok zela chan le na ro pe kan ni ang ati Salami chuan Houthis te chu Yemen mi puite ayo tu pol an ni ti in an ngai dan le du dana an ram kai hruai chuan thunei na ni ti a soibok Iran ram foreign minister thupuang tu Ismail Baghai po in US in Yemen a bom chu demin UN charter bo chiat na ni atibok Houthis te hian kum som aya tam Yemen ram tam zok an thunun to a Iran le an sangoi zon pui Israel le US do dal tu axis of resistance an ti zinga tel an ni a Gaza in dona Palestinian telaman trang ti langsar takapuangin Israel beinan Red Sea longte an bei thina ni President Trump le Iran inkar hi englai maina thangai lova a president masak lai khan kumsang ni som ni January tha a Iran sipai tha Quds Force ho tupa Qasem Soleimani chu Baghdad khopuya drone manga thani a hei hi Iran chuan chang le tin Iraka US le tho puite missile dana mun chun bei ve nga la heta hian US sipai thi omlo ma se som ayata minan pian sual hlen pha ni in US chuan an soyani nimin khan US balai Steve Witkoff chuan US President Trump le Russia President Vladimir Putin te chu tunkar hian anin bedon ni in a puang kan riat vekang in US hian Ukraine na in dona top theina na mala in Ukraine chu in ka hai nei turin na min to a Russia ram ho tu te chu min le tumin man la mek zela chemical zela hian President Trump le President Putin te hi voi khatnan anin bedon ta ni in nalang US envoy Witkoff chuan President pani te hi tunkar hian in beturin ro man na siamani a Ukraine lam ne na in biak na nei zel tur point ma kan la ni atia ningani jana Moscow Putin han betu Witkoff hian President pani te in biak na hi borok thatak noya ra thatak chho tura be sei thu a seibok kumsang ni somni pani February thla Russia in Ukraine run nuwa voi khatnan thamasa khan Saudi Arabia US le Russia foreign minister te chunin bia he US Russia summit ta anthu soite chu bo zui zel turin US Secretary of State Marco Rubio le Russia foreign minister Sergei Lavrov te chu online bechun zom zela tunkara president pani te hi anin biani chuan Ukraine boina ti re nana mason na ngei be se ani International Space Station ISS sa Roman lok IRA dai cham to NASA astronaut pani Buzz Wilmore le Sunita Williams teleya phur ho turatir SpaceX capsule chuan nimin khan him takin ISS athlengta Wilmore le Williams te hi Boeing Starliner capsule mangin ISS a phur thlenan ni a leilaman ron kir le na tur chu technical failure ti in a hun son zel ani a ISS a hian thlakwa Z anom to ani Wilmore le Williams te phur ho tura SpaceX capsule Crew 10 mission hi zirtomni khan Florida a Kennedy Space Center atanga ka chuani a nimin cholni khan darkar somni pakwa Z ta thang hnuwa ISS orbit han thlengta ti ponani a rohman angan kal theini chuan tunkar ni laini Mars ni som pakwa hian SpaceX Crew Dragon Craft mangin leilama ron phur ho an ni dona Wilmore le Williams rual hian NASA astronaut Dangnik Hek le Russian cosmonaut Alexander Gorbunov te po anron hotel vedon ani ISS a hian astronaut pasari anom meka Crew 10 team te hi ISS a hian tharuk chung om turin an thleng chho vele a anni hian tuna omsa te hi an thak don ani nimin jinglam khan not Macedonia night club pakhata kang meina satakin na chuaka mi somnga pakwa thi in mi za somnga panga velin hliaman tuara hliam jinga sompariat te chuan ngai tom hle ni in puanani North Macedonia Interior Minister Pence Toskovsky chuan mithi somnga pakwan oma hengjinga somthum panga hi chu tu tenge an ni hriat an ni to atia somthum pakhat te hi kochani khomi an ni a
midang pali hi Steve Comey an ni atibok Kochani night club a hian hip hop star lar DNK te chuan concert nein mi sang khat zanga velan kal khoma concert na hian hal moi te halin hei hian ceiling kangin kang meina satak a chu pha ta ni in soyani a hliam tur te hi Kochani Skopje le Steve Damdoina te dalu anni concert an nei na hmun Kochani a club pal sa ceiling hi aldu takani wangin reilo te a concert nei na hmun hi meikhui na tuam ngal ni in soyani a he thil khen hun hi an ramani min jing lamdar thumvel ni in an soi bazari lo thira wangin kan lome